Umtholampilo waseGauteng Mpanyaza lesufi uthi solo basetama kuthola ukuthi ngibane futhi wakuphi lo muntu loshone kulesigameko lekusola ukuthi sibangelwe ukuqhuma kweliphayiphi legasi. Sikhulu sesitulu semabhange lesitshaganyago simemetele ukuthi indalo yemali leboleko emabhange itawuhlala injalo ku 8.25%. Iqalile imidlalo enzelwe emhlaba labasikade New Zealand nase-Australia kanti New Zealand ne-Australia iqale kahle kulandzela ukuthi iphumelele lemidlalo yato. Kuba kuhle kuhlangana ndzabeni teSiswati la SABC yakesibukele thamba ibheli nomuhla. Chumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe laba ngabe ngitiphi tingekethi nikhungethene ngumphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele i-email ku news@sabc.co.za. I-SABC News livi lakho itimele ayithathi hlangothi. Umtholampilo waseGauteng Mpanyaza lesufi uthi solo basetama kuthola ukuthi ngibane futhi wakuphi lo muntu loshone kulesigameko lokusola ukuthi sibangelwe ukuqhuma kweliphayiphi legasi esitaladini Lilian Ngoyi. Phambilini esitaladi besibitwa ngeBree Street. Lesufi uthi kusafananiswa imino emuva emva kwalokho itobese yaqinisekiswa. Lokhu kuvela ngesikhathi lesufi akhuluma nebetindzaba lomhla eJozi. Njengoba kungeniswe etibhedlela abantu abangamashumi etibhedlela taseJozi labanye sevele bakhishiwe etibhedlela kanti labanye babongeliswe libukhali ngenxa yesimo sabo kulandzela ukuchuma lokube khona kanti ndvunankulu waseGauteng Mpanyaza lesufi uthi kusele abantu labasiphohlongo etibhedlela njengoba basalashwa kulokulimala labakutholile. Currently as we speak, there is no confirmation regarding the cause of explosion. We have criminal reports from the Department of Labor. We've got reports of all institutions that have one form of infrastructure underground. Telkom have indicated Egoli Gas, Sosol, City Power, and all those institutions that have this kind of services. Kuningi ukukhuluma lokube khona ukuthi ngabe yini imbangela yalesimo kepha lesufi uphinze wakhuluma kabandi ukuthi ngabe sinjani simo setakhiwo letidudane kwanyalo. We are still treating that area from the risk point of view that it might have a secondary effect, so which simply means let's treat it until all these reports are finalized. We must keep it outside or close it from being accessed by people that are not authorized to be there. Lisufi uthi akhona ke mahlonga ndlebe lachubeke njalo nekuya kulendzawo noma atsheliwe ukuthi angasonzeli kepha kukhona tekuphepha labasetendile kude kulawuleke lesimo kanti labo labahlala dutane lapho kwendeke khona lenhlekelele batawendelwa emaphemiti kude kuthi tindlo tihambe ngemumo. Ngikuseluka mkhona senza kade SABC eJozi. Kulandzela lesehlakalo saseBree sikhulumisene nabantu labasebenzela khona nalabo bakade bakulendzawo lapho kwendeke khona lesigameko ngaloko lokubavelele. Into esaffecta kakhulu ukuthi nalabantu laba kumele ba support manje sebabheka ukuthi kwenzakalani lana. And another thing is that business alhambi and iya affecta lento leyo ngoba abantwana kamele balale badlile. Sengifakile isitoko sami ngithengisa so abantu bemane bebaleka beyenza izinto so kwamele ukuthi ngipheke zonke izinto zami ngithathe and isitoko the most singathengisa isitoko sizomoshakala. You understand, and the most singathengisa kumele sikhokha ama rent esikolweni sabantwana kumele sikhokha ama rent eziflatini lapho sihlala khona. I'm not working tomorrow. I don't know what is going to happen and I don't know what is going to happen for those people I'm working with. Maybe can close it the whole month or 2 months, I'm not sure. I am a community member and also staff for the Meat Express butcher. So like we don't have nothing to do just to accept this the situation. And I'm very sad because I'm the one who bring something on the table for my family and for my support to my daughter. And I don't know what to do and I don't know what's the process.
Sekwentekile konke kwaphindze kwasukunyiswa liphenya lokubhoma kwaleli phayiphi legasi eBrie eJozi. Bosomatekisi basele njengalabo kumele bathole ezinye indlela tekuhambisa sive. Nabo baphathamsekelwe yindlela lekwakha imali nenzuzo emoyeni sinamashikidi phala lokhumela umkhakha wamatekisi eJozi. Asikumukele Ndzabeni teSiswati lakwe SABC phala. Ngiyabonga isikhathi. Phala awusichazele kabantu ukuthi nikhinyabeteke kanganani njengemkhakha wabosomatekisi ngalesehlekalo. Sikhulume silemele kakhulu esi-industry yamatekisi uzokhumbula nababukeli ukuthi iBrie Street it's one of the streets esiyisebenzisa kakhulu as abantu bamatekisi. Khona manje asazi ukuthi kuzolunga noma kuzolunga nini futhi yonke into esizabeka kakhulu ile yokuthi to this point no hulumeni angazi nokuthi ikhoswe yini le ndaba kuya speculate so frustrated kakhulu. Sayilenda njani ke ukuthi nambise abantu akisi nje umuntu usuka la eAuckland Park ufuna itekisi le eWest Rand liningi nawo la matekisi atholakala eBrie ningishiya kuphi lapho kulothola khona itekisi etangibeka lapho ngiyakhona akucacanga khona manje mangikhuluma nawe so i-leadership ye-region yethu isasemhlanganeni sifuna ukwazi for starters ukuthi sinawo namatekisi anele ukuthi uzokwazi ukuthi sihambise abantu futhi asazi nokuthi nama-routes azohamba kanjani ugovernment naye kumele ahlale nathi phansi azokusipha i-advice kodwa-ke amanye ezinye indawo khona lapha eJoburg siya-operator but si-operator singenayo i-clarity core so sisalinde lokho ukuthi sizokwazi kahle ukuthi kuzohamba kanjani nokuthi sizoba nazo na iy'moto ukuthi sizokwazi ukusebenza. Kulokunye-ke sibona ukuthi ematekisi kuthiwa alinganiselwa ema-20 lalimele lesehlakalo. Ingabe ikhona yini indlela lidolobha laseJozi lisita ngayo kulungisa lamatekisi enu? Asazi ukukhuluma ngalokho that's why ngithe kuwe sisazohlala phansi nohulumeni sizothola ukuthi bazosisiza kanjani because sine total of 20 taxis ezlimele and those drivers basukhulume ngabo so sisazohlala nabo because sizodinga usizo abantu abaningi bayazi ukuthi i-industry yethu ayinayo imali sinenkinga eziningi esihambisana nemali. Tinjani tekuphepha emgwaqweni yaseJozi vele njalo ngosichazela kabanti iyahambeka yini imigwaqo yakhona ngaphandle kwalesehlakalo sayitolo? Iyahambeka imigwaqo kodwa-ke nabantu abakho kaningi because akukho clear okwamanje ukuthi kwenzakalani kahle kahle eJoburg so i-business base slow kakhulu namhlanje also because angithi besingekho sure ukuthi sifika kuphi and futhi abanye bethu basafuna ukwazi ukuthi imoto zethu sihambe kanjani sikusimo esinjani so for now akuhambeki nje kahle. Ningathini ngetekhiwo nqandi lesithi Tindzaba eJozi njengoba kungenteka ukuthi kumbe kulokunye nako lokho kunesandla ekutheni kuvele igameko nje ningathini ngalokho? Sizubuhlungu kakhulu yazi sifisa ungathi uhulumeni bengasebenzisa into zesayensi ukuthi kube ne-preparations siyazi beforehand ukuthi izinto ezinje zingenzeka because i-damage yakhona iba inkulu kabi but sifuna ukuthi futhi abantu abasebenzisa amatekisi sicela nje ukuthi basimele size enhlanganeni eziningi sizama ukuthi siyixasulule le ndaba because siyazwisisa ukuthi abantu abaningi basebenzisa amatekisi so besifuna ukuthi nje bazwisise ukuthi lokhu sivelele i-emergency accident bengeke sazi kodwa-ke zikhona imoto kwamanye ama-streets but asikaka confirm ukuthi sizokwazi ukusebenza kanjani as soon as yonke into i-clear sizoba ne-briefing ukuthi wonke umuntu azokwazi ukuthi sizohamba kanjani. Sibonga kakhulu phala isikhathi sakho. Ngiyabonga. Loyo ngumashikidi phala lokhulumela umkhakha wematekisi. Sikhulu sesulu samabhange lesishahanyakho simemeteleke ukuthi indawo lemali leboleko amabhange itawuhlala njalo ku-8.25% lokusho ukuthi indawo lemali leboleko amabhange itawuhlala ku-11.75%. Khanyakho wendele simemetelo sesinqumo leselikomiti lebuka imigomo yetimali lomuhla ePitoli. Uthi leli bhange libuka ukuthi umnotho ukhula nga-0.4% kulo mnyaka 1% lomnyaka lotaka kube ngu-1.1% nga-2025.
The Monetary Policy Committee decided to keep the repurchase rate at the current level of 8.25%. 3 members of the committee preferred to keep rates on hold, and 2 preferred an increase of 25 basis points. Litiko letemfundo eMpumalanga lithi alihambisane nekuda lokuhamba lelidlame etikolweni. Lokhu kutanga emva kokuvumbuka kwevideo lekhomba abantu besikolo semabanga laseTulu eGreendale naseRhino Park emalahleni ibalwa. Kukhuluma kabantu Tindzaba sina Jasperzwane lokukhuluma litiko letemfundo eMpumalanga. Sicwayise bumbukele ukuthi lethobe etlanzelako tiyahedla kulaba velako. Zwana sawubukela endzabeni teSiswati la ku SABC. Sabingelela abadlali nisibingelela abalaleli be-SABC. Mangethe tibekwa nje ebhadeni ivulwa isikolo sesibona ama-video la njena ngabe yini imbangela lokuthi phansi kwalolu hlobo kulabantwana? Ukungaziphathi kahle, ukungahloniphi imithetho yekuhambiswa kuziphatha lapha esikolweni, okuyinto nje kufuna siyikhuze kakhulu. Ingakho siyi-department sesiye sakhipha umbiko wokuthi kufuna ukuthi labafundi abazibandakanye kulolu dusho olubikangaka abasuspendwe immediately ba discipline i-school governing body, nokuthi nje lolu daba malibikwe nasemaphoyiseni ukuze ukuthi nawo angenelele. Sicelile nakumphakathi nakubazali ukuthi abasisize, ngoba esikutholayo kulombiko nje preliminary report ukuthi nabafundi apparently babelonga kuma-gang, kuye kwaliwa njengoba iy'kolo bezivaliwe, then lo dlame labo sebalitransporta basiletha esikolweni, okuyinto nje esingeke siyivumele. So siyacela ukuthi masibambisane sikhona ukugwema lokho. Mangethe ngaphandle kokuthi nikhiphe statement sekuthi labantwana bamiswe etikolweni, ninato inhlelo tektama ukuthi tigameko letfana leti tigwemeke noma tingeneki etikolweni? Yes, through our school safety program, integrated school safety program, siye sibambisane nabozakwethu, siye lapha ezikolweni sibheke ukuthi abantwana baziphatha njani, abanye sisenze search and seizure, sithathe nangabe kunama-drugs nezikhali, but siye sibathathe futhi sibanikise kuma-correctional services ukuthi bayobona ukuthi ama-consequences okungaziphathi kahle ayini, nokuthi sibafundise nje ngendlela yokuziphatha. Kodwa uma kuba naloko kufuna ukuthi sizame ukuthi lawo makuhlelo siwa-intensifye siyi-Department of Education, sibambisene nabo zakwethu. Baphephe kanganani bafunzi nabothishela nakuvela igameko letinjena etikolweni? No, kuyasikhuthaza ngoba phela eschool kufuneka kube yi-safe haven, kube yindawo la kuphephe khona kakhulu, ukuze ukuthi kungabi nothisha nomfundi oba worried ngokuthi kungahle alimale esikolweni. So kufanele ukuthi izikolo zethu ziphephe kakhulu. Ingakho uma sibona izehlakalo ezifana nalezi sivele singenelele ngokukhulu ukushesha, but okunye sizokwenza ukuthi ithimba likhona sekiredi elizoya lapha esikolweni, likhona ukuthi likhansele abantwana laba abahlukumezwe yilesi sehlakalo, nokuthi nje si-investigate ukuthi kuyini mbambambamba okukhose lesi sehlakalo. Kodwa nje asikhondeme sonke siwumphakathi waseMpumalanga, and sizame ukuthi kungenzeki ezikolweni zethu. Akuvamisanga ukuthi kwenzeke, kodwa uma kuveza ikhanda kufuna ukuthi sisuse ngokukhulu ukushesha ukuze ukuthi sihambise umlayezo ukuthi abantwana ababe bantwana bangene eklasini bafunde. Uma babehave ngale ndlela kusho ukuthi ababelongi esikolweni sethu. Zwana ngebuka kwakho akusiyo yini indzaba yamalungelo ukuthi bantwana bente kanjenge ukuthi nabothishela bagcina bangasakhona ukuthi babakhute nakwenteka kathi into kanjena? Akusiyo leza malungelo? Akusiyo indaba yamalungelo lana, indaba yokungaziphathi kahle okufanele ukuthi through ama-school governing body basi-enforce a good code of conduct kubo abafundi bethu. It has nothing to do namalungelo, it's all to do ne-ill discipline ekufuna ukuthi nje siyikhuzeni kakhulu, and ngale sehlakalo lesi kufuna ukuthi sikhiphe umlayezo ozoya kubo bonke abafundi ukuthi nabasezikolweni kufuna ukuthi baziphathe kahle. Siyacela nakubazali ukuthi mabangenelele kuloko. Umntwana makaphuma ekhaya ekuseni, umzali akhulume nengane yakhe, abheke ukuthi lapha esikhwameni kunani esikhwameni njalo nje, ngoba abanye abazali baba surprised nabo ukuthi hawu umntwana sekuwumntwana oyisidlwangudlwangu kanti lakhaya u-innocent njengengilosi.
so kufuna ukuthi kube nendlela nje abazali nezikolo baloko baxhumana and siyathemba ukuthi isikolo sishilo ukuthi sizoba ne-parents meeting bakhona ukuthi babike ngaloko bakhona ukuthi sisebenze namaphoyisa nomphakathi waseMalahleni ukuthi singaphinde sisibone isehlakalo esinje kubi lokho akufanelanga nje kube into nje ejwayelekayo lapha ezikolweni zethu. Mangethe sibonga isikhathi sakho. Kubonga thina kakhulu. Nindaba kithi leyo ngijasi phazwana lukhuluma litiwete mfundo esifundeni saseMpumalanga. Bameli bebasole ecaleni kubulawa kwaSenzomoyo betama ehlakanta bufakazi bazana likhumalo bathakazange yasekamchaza ebusweni umsolo wesibili bongani indazi kutotonke statement elibhalisa amaphoyiseni. Siphola musipele uthi statement etinzathu emkhathini kwa 2014 2018 khumala zange sachaze ngemsolo kepha inkantolo ukukhonile kwenda njalo lakaveta ndazi njengalo mntu walabo lekuthiwa bangena endlini lokungumthetho ngesikhathi kutobulawa meyiwa nga 2014. Ngidole phakame sepitoli iphinze evana ukuthi lomunye bomakhelwane bakhumula leslinqa jelo bekade akhona kuluhlobo bofakazi ushonile amavikili amabili lengcile. Uphinzilitwe ngemibuto lomuhla zandile khumala enkantolo lephakeme yasepitoli ecaleni lekubulawa kwaSenzomoyiwa kuthi atfukale licala kumisiwe itolo kulandzela ukuthi ikhumala akhale ngebuhlungu esifubeni. Abuda ngebudlelwane bameyiwa nakheli ikhumalo ngaphambi kwekudutshulwa kwameyiwa ngeminyaka wa 2014. Khumalo uphendvule ngalendlela. Babejabule kabi bethandana yikho futhi bazobaphelezela bayesitolo. Uthe kamange asibone lesibhamu lesadubula Senzomoyiwa kepha weva ngemsindvo. Qinisweni amehla ilokho egijima yonke indawo. So angeke ngisho ukuthi ngasibona mesiqhuma cha ngezwe ngenhlansi engishaya phansi ngasizwa sona. Khumalo uthi ukhumbula konke lokwendeka endlini ngalesikhathi kudutshula meyiwa. Uthi kusatamthatha isikhathi lesidze ukuthi akhohlwe njengoba konke lokwendeka bekucala kwendeka empilweni yakhe. Qale ngokuthi into embi yenzeke empilweni yakho, especially mina into efana nale yayiqala, and engqondweni yami ayindawo. And ngiyakholwa ukuthi iminyaka enezayo 20 esazolandela ngisazokhumbula. Kuthethwa kwaleli cala kuyachubeka. Ngingivuselele lobisi eTindzaba SABC eJozim. Ngalelanga ngeminyaka wa 1998 lobeka indvuna yetemthetho nekuhleleka Adrian Flock wethula bufakazi ngaphasi kwesifungo ukuthi lobeka ngumengameli FW de Klerk bekade ngekusebenta lokungemthetho kwabonogada betekuphepha lokumelene nemacimbu alabamnyama. Tindzaba la SABC lobukela khona ukhethe kahle sakwemukela hlala nathi. Ladilo ngatlendzelo kwala nyalo ngensimbi yesithupha. Imvo ngendzaba yokujutshwa nekuthengiswa kwetitande emathafeni ngaphandle kancane kwembombela kulesifundza seMpumalanga. Silulu semabhange siyekele injalo ku 8.25% indalo yemali mboleko. Sekuthethe kwala sekuphele iminyaka lamashumi lamabili solo lisakata kwala leliduma ngeligcapho lesive. Lemba lesonto letako litabeli bungata leminyaka engudlane temidlalo yembombela. Kuhlanzisa kabande ngekusuka nekuhlala kwalomsakato emoyeni sinamfana ndlala longumchumaniso tekukhangisa nekuthengisela nalesiteshi semsakato. Asibingelele mfana sokwamukela endzabeni teSiswati la ku SABC. Ngelele kuwe mnakethu ngibingelele nakubabukele emakhaya. Ndlala emva kweminyaka lamakhulu amane nakune nisemile nisasakata ngabe yini imfihlo yenu kuloko? Imfihlo yethu ayisinkulu kangaka ngilendlela thina sibathatha ngakhona serious balaleli bethu siyaye sibabude ukuthi bafunani sithathe isikhalo tabo sitibeke ezingeni leliphambili. So kungako silale khona namuhla ukuthi asendele ithine lokhu lesikwendako kepha sicabangele nabo. Naloku lesikudeliver ko emoyeni sibanika bona sibanika sizathu sekuthi kungani singafani naleminye imisakato kungani bahlale basemnekisi asigcini ngekudlala ingoma kuphela siphinde bakhathalele nalabo labaswele sibe sesiyabanceda ngalendlela sibanceda ngakhona so kungako bahlala basithanza kangaka ukuthi asiyinge kudlala ingoma kuphela kodwa siyabakhathalela nalabo labaswele siphinde sibathokozise futhi. Ngafishane nje umlaleli ufuna kuba nani embombela ngalelilanga lombungato wenda njani emathikithi akhona atholakala njani angimalini?
Emehlo atsenjo kule weekend lenkulu lesiya kuyo njengoba ngikhuluma nje nawe ngikhona la eMbombela Stadium malungiselelo asezingeni lelisetulu kakhulu sekaya ngasekupheleni siyayiqala kusasa lenzaba siyiqala nge-comedy show lapha eTUT Mbombela campus emathikiti ale show ang-200 atholakala e-computer sethebo somahlaya labashisa be labantu abathokozisa kusasa kufaka ikhathi sikhumba hlophe summary emawela aseChesterville nalabanye balokali khona lapha ekhaya ngoba nabo sizinze sibanike lithuba lekuthi batibonakalise kufaka ikhathi boncozi yebo Luyanda Maseko so emagede siyawavula ke khona kusasa ngo-7 ntambama so masiceda lapho asigcini khona lapho sesithi kulo mcimbi lomkhulu eMpumalanga akukho umcimbi lo wendeka eMpumalanga londlula lo weligwalagwala FM i-41st birthday music festival siphethe nakhona i-lineup leshisa longayicabanga la eSouth Africa bobe basina badedelana ngomgcibelo mathikiti akhona la ashipe ayangimangalisa 150 general 550 eVIP magede khona siwavula ngo-11 ekuseni uyoze kuse kuthi hluthu ngo-5 ekuseni ngikhathi siwuvala lona mcimbi Sibonga kakhulu lapho nesimnakethu No sibonga kakhulu Ndlala isikhathi sakho ngathemba usumlalela khona uvile ngathi umsebenzi ukuhamba kahle kube mnandi Sibonga kakhulu si ready silinze bona abethe ngetinkani sawujabula sibungade nango ukukhula kwanango umsakazo lesiwuqhanza ko siyasho i-hashtag lesiyiphushako sithi ibuyile ngoba kudala bayigcina lona mcimbi lomkhulu nakangaka kulesifundza seMpumalanga Mbukele ke nango umcimbi lomkhulu eMbombela ngemgcibelo ethi make 10 rand lehlile licathaniswa netimali taka lamanye mave Kulemidlalo New Zealand Australia kungiwe amavela singathi lenzebe emhlaba yalabasikade aqale kahle kulenzela usaphumelele imidlalo yawo ekuvula lenzebe New Zealand ishaye Norway ngeligoli linye ecanzeni kanti Australia ngalokunjalo ibhaqebule iRepublic of Ireland ngeligoli linye ecanzeni kanti labanyana lengcenye lemidlalo seyime ngemumo ukuthi isale idlala umdlalo wayo wokuqala ngalesondo njengoba iyobe idlala eSudan ngensimbi yesikhombisa ngesikhathi salakhaya Sithibeka lapho tolo umthosipetolo sikhona simo selitulu sikhona nakusasa enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako sale kahle